fatswa se ba fihlile kaofela na? Bana ba tlo hlonolofatswa se ba le teng kaofela na? Ke bona letsoho le le leng. Bana ba banyane ba tlo hlonolofatswa. Ke a leboha, ke bona letsoho le le leng, ke bona matsoho a mabedi. Ke a leboha Mahlanhle. Naisali fela naisali umpihlela kimaketsi fela
fela naisale umpihlela kimaketsi fela lififi lelitholitho limufu dengohopo ikhethe lona bacheso khabanga khala lelo kirili fifi lelitholitho limufu dengohopo ikhethe lona bacheso khabanga khala lelo likhanye liyemiqhuwe liboni sethe sila yalahlehile akabona phila kirili khanye liyemiqhuwe liboni sethe sila Biemo yalahlehile akabona phila likhanye liyemiqhuwe liboni sethe sila hallelujah Hallelujah. God is good all the time. Re leboha modimo le nakong ya hona jwale ho bonana le ho ba mmoho ke matla le bopaki ba hore o ntse le modimo o ntse dutse tirong. Ha ke re mo shapela matsoho le nakong ya hona jwale re tla tshebeletsong eo ka yona re tlo bitsa mohlanka modimo tsa tshebeletso ya ho hlonolofatsa bana ene ke kopa fela o kwala mahlo ha o ke etse mantswe ya thapelo pele re ka kena tshebeletsong. Modimo ntate ya matla ohle ka lebitso la Morena Jesu Kriste wa Nazareta, modimo re dumetse wena le nakong ya hona jwale re sa tlola tshebeletso modimo ka eo ka yona re tlo bona modimo ka bana ba tliswa pela hao o itse modimo ka le hodimo muso ma hodimo o tshwantse jalo ka bana modimo ka re dumetse tsena modimo re modimo ka maphelo a bona re sa tloa tlisa ho wena o modimo inya
ya sa tloleheng ya o senang letho le ka mo imelang tshotse ke le moya halang re mema wena ho etela pele ka hara yona ho itlotlisa ho iponahatsa tlolo ya hao ho theoela sebakeng sena ka tsela e kgethehileng ka lebitso le phahameng la Kriste mona re a leboha in the mighty name of Jesus we thank you Lord amen hallelujah 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 ona le pina ngwe re bina khale kwana reng glory 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 hallelujah glory 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 hallelujah oh ndisaka se lokile hallelujah re tlo amohela the father of the house the first lady ba sa kena ke tlo kopa re shapa matsoho le se mo di etsane re amohela Dr. Apostle Bishop Maine hare ba shapela matsoho le our first lady our mother hallelujah hallelujah akere shape matsoho mogolokwane me di etsane melody thank you Jesus hallelujah re leboha modimo haholo re leboha modimo haholo kantle o tshenyana ko ke kopa ke etse ka tsela ke ena re tlo bina worshiping song from the worshiping team tla be re amohela moefangedi saukaze ho tla ka pele hallelujah ka worshiping song tla be e binwa na kona jwale Tatekema Yaka Kawena Utwa Netwi Kirito Resolve Tatekema Yaka
le hoseng hona ke boetse ke a le dumedisa ka lebitso le letle la mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Ke Modimo ya sa fetoheng, o dula e ntse e le Modimo. Re tlo qala tshebeletso eo ka ditlhonolofatso tsa bana. Ke ne ke kopa bana ba tlong ho tla hlonolofatswa ba fetele ka pele mmoho le batswadi. Preacher Moloi ke kopa o tle ka mokwa a ko tle le wena Moruti Motlong pele ke kopa o go fetela pele re hlolofatsa bana ke kopa ke re lengolong la Mateu 19 re qala ka verse 13 a re thotse ba le a tjena jwale ha tliswa bana ho Jesu ho tla bewa matsoho le ho rapellwa empa barutuwa ba kgalemela ba ba tlisang Jesu a re ho bona le sambana le sekela ba hanela ho tla ho nna hobane mmuso wa mahodimo kwa ba jwalo ka bana mona ho bolella hore hantle ntle hore bana ke mpho e tswang ho Modimo mme mpho e tswang ho Modimo re tlameha re rate re hlokomele re poulelle re baballe re le batswadi re na le nako ya hore ha ngwana a ka utlwisa bohloko fela re be re fellwe ke tlotlontse ya ho bitsa ngwana o qetela so itse ngwana ke Satan che ska bala le ka la bitsa bana bana di Satan bana bana ke dimpho tse tswang ho Modimo le ha o ka halefa jwang kapa jwang se ka ba ba le ka letsatsi le leng o kwila o bitse ngwana ka lebitso le seng lona ngwana ke mpho e tswang ho Modimo haleluya haleluya Mese Matias ka jenere ho hlonolofatsa ka lebitso la ntate la mora la moe hallang amen
atlehang beleng ka sheko lena re a o hlonolofatsa ka lebitso la Ntate le la Mora le la Morena Jesu. Amen. Siyabonga, 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 siyabonga Jesu, siyabonga, 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 siyabonga. Molebo mothibedi tsatsing lena re a o hlonolofatsa lebitsong la Ntate le la Mora le la Morena Jesu. Amen. Siyabonga, siyabonga, siyabonga Jesu, siyabonga. Father, we thank you, siyabonga, siyabonga Jesu, siyabonga, siyabonga yebo. Ramothapo Samukelo kasheko lena re a o hlonolofatsa ka lebitso la Ntate la Mora la Morena Jesu re a leboha. Amen. Siyabonga, siyabonga, siyabonga Jesu, siyabonga, siyabonga Jesu, siyabonga, siyabonga Mhleka, siyabonga, yebo siyabonga, 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 siyabonga. Re o bone Mothapo tsatsing lena re a o hlonolofatsa ka lebitso la Ntate la Mora la Mohallang. Amen. Siyabonga, 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 Hallelujah. Ake riem bukeng ya pele ya Samuel. Samuel wa pele chapter 1 verse 22. Ari fumane ebale hachena. Anna ampa aske aya. Are humonna wa haye. Mohlang ngwana a kgwesitsweng ke hona ke tla mo isa a hlaiswe pela Jehova mme a dule ka ntlong ka mehla.
batswadi bana ha ke le ba ruteng thapelo, bana ha ke ba rutwe ho leboha, bana ha ke ba tsamaiswe Sunday school, bana ha ke ba tliswe kirishi. Mme mohale mane mateng o lebelletse ho bona mabitso a bana a hlahella registereng ya hae. Ngwana ka nako ya kereke ha ba tliswe ba tle ba holele, o re mme ana ngwanona ke tla mo hlahisa pela Jehova a tle a dule ka ntlong ya Jehova ka mehla. Ha ke retse bana ba tle ba dule ho Jehova, empa bothata kore ngwana ke be a dula ho Jehova, wena o sa dula. O qale ho dule wena ho Jehova, ngwana a tletse ba bona hore ho Jehova ho ya dulwa. Ke a leboha a re kwaleng mahlo ke retseng thapelo. Ntate re a o leboha ka tshebeletso ena tlhonolofatso ya bana. Modimo wa ka ye ne ya teditswe pele ko wena konyana ya ho loka, nna ne mpa ke le morumi wa fela konyana ya ho loka. Ntate tsena le tse ding re di kopa lebitsong le matla la mopholosi wa rona le Jesu Kriste ya re hatetse lefu a re siela phelo bo sa feleng ke Kriste morena. Amen. Ke a leboha ka dulang fatshe. Re tla tshebeletsong ya lentswe jwale. Re a tseba hore lentswe la Modimo e re Bibele e halallang ha ile toloka le bohale ho feta sabole. Haebe sabole e bohale ha ile le tswe ka nqe le ka nqe, lentswe la Modimo le bohale ho e feta. Mme tsatsing la kasheko lena ke kopa hore Modimo re santse re tlo utlwa lentswe la hae ka molomo wa mohlanka wa hae, a be sa lokisa dipelo tsa rona hore lentswe lena ha le fihle dipelong tse lokileng. Ka worshiping song ke kopa hore re emeng ka baoto kaofela ha re mema mohlanka Modimo ho tla re fa lentswe. Lord Yahweh, thee to be praised. Lord Yahweh, thee to be praised. Lord Yahweh, thee to be praised. You did. Askisanyane bomme ba ne ba tlisitse bana o tla hlollofatswa beke tlang le tla fumana ditikete tsa bana tsa hlollofatswa. Ke a leboha. Thee to be praised, Lord Yahweh, thee to be praised. You deserve heaven, Lord Yahweh, Lord Yahweh, you are worthy to be praised. Lord Lord Yahweh, you are worthy thee to
Son, ke kopa o eme ka maoto mo o leng teng, o kgone ho mpona. Don't sit down, please. Just lift your hands wherever you are. Ke kopa o phamise matsoho a hao. You deserve the best. 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 Yeah, la 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 la. Come on, let us pray. Ntate ka baka la Morena Jesu re a leboha. Ntate ha ke so bone Modimo a tshwanang le wena. From everlasting to everlasting, o dula o le Modimo. Re a leboha ho o tseba Modimo wa ka tsiung ena eo batho re fetohileng baithati. Tsiung ena eo Modimo wa ka re bona matshwao a ho kgutla ha Morena Jesu Kriste. Ntate re a leboha hore ebe re ntse re o tseba esale hona jwale Modimo wa ka ka baka la Morena Jesu a ke o itlhotlhise ntate. Ke a rapela be se re utlwa boteng ba hao ka tsela e re soka ba re utlwa ka yona. Ntate wa ka ya lokileng ka baka la Morena Jesu sebeletso yena Modimo wa ka ha e ke e utlwahale Modimo wa ka ho utlwahale boteng ba hao. Ntate re a leboha moya o halalela re a o invite Spirit of the living God o bo so o itlhotlhisa a ko tlo re tolokela pelo le thato ya Modimo. Re a leboha moya o halalelang esale hona jwale re o dumetse o tlo re ruta moya o halalelang. Moya o halalelang o tlo dula assignment-eng ya hao hore o tlo tla manifesta the presence of God. Re a leboha moya o halalelang Morena Jesu re a o ananela healing house ha yo kantle ho wena. You are still the head, you are the master, the principal. Morena Jesu re exalta boholo ba hao o dutse letsoho le letona, a place of authority. Re a leboha Morena Jesu sale hona jwale ntate ke a rapela hodima moina e mo le e mo hona jwale a sansane ale under the sound of my voice hore ntate le son ha o le hlodula hodima hae e tlhotlhisa hona jwale ka tsela re soka ba re hopola ka yona ka lebitso la Morena Jesu Kriste re a leboha ntate. Amen and amen. Come on, give God the praise. Ke a leboha, praise and worship. We may be all seated in the presence of God. May we all seated in the presence of God. Sansan re dula fatshe. Ke kopa be se re tshwara di bibele tsa rona. Be se re tshwara di bibele tsa rona wherever you are. Smartphone sa hao mo beileng lentswe. Wherever mo beileng copy ya lentswe la Modimo ka entsha. Wa phamisa. Please don't be shy. Phamisa lentswe la Modimo. Akore lena ke lentswe. Come on, church. Akore lena ke lentswe le phelang la Modimo. Nkeke ka lahleha ka lentswe lena. Empa ke tla phela ke tlhotlhise Jehova. Ke hlohonolofala ka lentswe lena. Ha o dumela ke kopa kore hallelujah. Hallelujah. Hari lentswe la Modimo bukeng ya Genesis. Bukeng ya Genesis chapter 38. Alifumani chapter 38 kopalera amen.
Also, it told you about the altar calling, you need deliverance. Hallelujah. Chapter 38, and then we read verse 28, 29, and 30. And 30. Son, can we flow nicely with strings? Let's flow with strings. Hallelujah. Then the Bible says, Yare hase alipelehing. Ngwana e mong a hlahisa seatla. Memeleisi a senka a se tlamella ka tshwele e kgubedu ka hore eno ke a tswileng pele. Verse 29. It's a honyetsa letso la hae. Ngwana bo a hlaha. Ya ba mmeleisi o re wa monyoha jwang. Monyoho ke a hao. A mo rea lebitso la Perez ke hore monyoho. Ka morao ha hlaha ngwana bo ya retseng tshwele e kgubedu letsohong la hae. Me a mo rea lebitso la Sarah e leng ho hlalosang ho benya. Ke kopa ke bale from New King James Version. And so it was when she was giving birth that the one put out his hand, and the midwife took a scarlet thread and bound it on his hand, saying, "This one came out first." Then it happened as he drew back his hand that his brother came out unexpectedly. And she said, "How did you break through? This bridge be upon you." Therefore his name was called Perez. Afterwards his brother came out who had a scarlet thread on his hand, and his name was called Zerah. Verse 29. Then it happened, as he drew back his hand, that his brother came out unexpectedly. And she said, "How did you break through?" Right? That relevant. Aresubone modimo wa sona le wena. Lentswe la hao ke lena. Ntate a ko le hlono le fatshe ka jeno re santsane re kwala conference ya rona. Theming ena e reng ke modimo wa dinako. Hona jwale modimo wa ka ha eske ya ba fela the logos and the rhema. Empa re rapela hore ka hara lentswe lo re le badileng re utlwe di revelations le ditsenolo tsa hao. Empa modimo wa ka di revelations ha di a fella ka ntle ya hore ho bane le impartation, and impartation ntate e keke ya phethahala ha ile hore modimo wa ka empowerment ha iyo. Ntate ke a tseba hore lentswe la hao le felletse re thusa hore ho bane le transformation. Letsatsi la kajeno theming e reng ke modimo wa dinako. Thusa ye molemo hona jwale modimo wa ka ya tlile ntshebeletsong hore lentswe la hao le fihle hodima bophelo ba hae. Area engwe le engwe ya bophelo ba hae lentswe la hao modimo wa ka le be le se le ikopa jwalo ka motho ya aparang kobo. Modimo wa ka o bo so o ikapesa ka lentswe la hao hodima e mong le e mong. Modimo wa ka ya leng in this sacred space ka lebitso la morena Jesu re phamisa boholo
maholo ba re hayo ya lekanan le wena le a swanan le wena re a leboha ntate. We give you all the glory, we give you all the praise in the matchless, marvelous, majestic name of our Lord and Savior. Re a leboha ntate. Amen and amen. Bolela mo ina pala hore ena ke modimo wa dinako. Bua le ena ere ke modimo wa dinako, ke modimo wa dinako. Ako bolele mo ina aka lefteng ho ena mo jese ere ke modimo wa dinako, ke modimo wa dinako. Barcelona, we are closing conference ya rona ya 2021. And re kwala conference ya rona ya 2021 ki dumetse modimo ka tsele makatsang hore hona di dintho tso a di buileng ka melomo ya bahlanka ba hae me etelo lentswe la hae e tla dula e le lentswe le nang le matla. Ke kopa re opele morena Jesu Kriste matsoho. Hona le molaetsa modimo a mo beileng in my spirit. Ke molaetsa o reng ke modimo wa dinako. Subtitle ya molaetsa ona o re, how did you break through? Ho tlile ha jwa hobane re ne re le sure ho keke ha etsahala empaneng re bone phunyeletso e kgetheleng. How did you break through? And now scripture so re se badileng ba tsona understanding hore re badile Genesis chapter 38 and Genesis chapter 38 ke scripture se buang ka Judah le Tamar. Judah re tseba hore ke mong wa bana ba Jacob, and the blessing e dutse modimo hae ke hore molamo wa borena o keke wa tloha maotong a hae ho fihlela Shiloh a fihla, meaning hore molamo wa borena o keke wa tloha ho fihlela morena Jesu Kriste a fihla. That was the blessing ya ntatai a e beileng modimo hae. And now re ba introduced ho yena ho chapter 38. Asankela morawa hae mosadi ya bitswang ngwanana ya bitswang Tamar kapo Tamar. I'm not sure na ba ile ba kopana le yena. Morawa hae wile a kopana le Tamar empaneng it was an arranged marriage. Hauna mohlamba kileng ba bua empaneng Judah ka ke praise wile a bona ausienwa ke moratela ngwanaka yaba o bua le batswadi ba hae yaba ba monken. For that matter she was a Gentile. He's God of times. Ausiana ona satswanela ibe o kene ka ntlo ya majuda empane modimo ke modimo wa dinako. Ausiana ke a tseba hore morena Jesu o kile a bolella mosadi wa mokanana a re ha o hotle hore ke fedintja bohobe, but ausiana o tutse ka ntlong ya praise. Can we do it, son? O tutse ka ntlong ya praise. O bone modimo yena ke modimo wa dinako. Even though you are qualified, how you be qualified. Ausiana obuanete una satswanela ibe udutsikatlung ya Judah, but mohau wa etsaure mahlo a Judah amobone ya re mahlo a Judah amobona Judah ari yenwa. Even though as a qualified modimo wake o tla etsa hore a dule ka tlung yaka. And now mora wa hae wa pele Judah lebitso la hae ke and re a tseba hore inkwe lentsweng lena error e leng mistake.
Gets about the Sunday school alumni. Kara healing our son. Would you kindly push me? I just want to preach good. And Ausiona unkua ki mistake. Impailo rekaharan kuyo ya mistake honali praise. Hua hona hala. Hore matlungama hobeli mistake. Ilo renzeri morena. Jesu Christo ki morena. Hua hona hala. Hore matlungama ngobana le poso. Ilo reseban tataruna ya mahodi moonga. Mamelamba salwane. Ausiona abiswan teima unkua ke abuti abiswan pause. Remoina pela mudimena ke mudimwadina. I'm trying to regroup. Bulela moina pela roya na mudimena ke mudimwadina. Na gosedi ngona hana ore mutshena ke na tinyane ke pause. Na gosedi ngukana hana ore motswale na ke na tinyane ke pause. Ukana na moratwa eno ke na tinyane ke pause. Iromo inapela o hlokomele. Eshibasalane abayiri o hlokomele. Iskaba ke pause. Ha o tshware na iskaba ke pause. Now people bua mansuana irekale bakaloba inele poso a etsa di poso yaba o shwape la sefatla o samodi hakata o shwa kale bakala system ene sebedi soya ho kenela ngwanabo a kena di eteng tsa ngwanabo. And then now who latela the tradition and the culture. How can it se banasa how kiba move? Yana yakena lebisola ike onen. And onen is salosa yatlitliba. Ausiana utro apostle. Unana or shale utro tola betire. Oya yatlitliba. Yatlitlibanka chelete, yatlitlibanka mutlakase, yatlitlibanka diaparo, yatlitlibanka dijo, healing house kare halio kajeno, hakitsimornale swakahe, babamba temba tlitlibanga, batswana le onen, and now onen poso ya hai, kyurele hakenela wanabo, huya mualo mwaya, impaning haba tuhubona honali production. In the name of Jesus. Mamela bakau bitsa kama bitso, bakau bitsa lavi, bakau bitsa sweetie, impanning of one deep down, matsiba hababatre, holo ya how. Akeliring amene bazalone. So long on so do simauling wanatenga, bata babanya kalese. As soon as Motimu abula le mati, they will try to pull you back. Akeliring amene. Yerekele bulele libi relativity dense joalo. Zeo travelang only by Mombo. But Amotimu ala aleka o lokola. Bulela mwena pela ore mudimu na kimudimu harinaka. Ako bulela baina babara roba jose kimudimu harinako, kimudimu harinako. I'm getting there, but Joyce Kimudimu harinako. Ako yeme yo baina babara roba osawa sibim ba Joyce Kimudimu harinako, mujoyce kimudimu harinako, kimudimu harinako, kimudimu harinako, kimudimu harinako, kimudimu harinako. Ba Joyce kimudimu harinako, yena kimudimu harinako, yena kiamusiba. Nako haimusihi yena habi late kimudimu harinako. He's God of times and seasons. Kalima kalauba onen haba trobo na ausiona ahola. Bibili modimo amolaya. Chikuparishebe chapter 38. Hore modimo omudi ngomonga. How kabapala hodima mwana hai na kotseri ngokeke wa pela. Akeliring ameni bana ba modima. Chikuparishebe chapter 38. Modimo kana koyo hanki bente ya manka pama. How kawatswara mwana hai. Utetsa taka ya liso la hai. Bibili he put him down. He killed him. Hobani onen.
namba lowe atinya na ba tsebo re ba entse ngwana modimo hampe a ke le reng amen bana ba modimo modimo a keke a thola le bakeng la hao modimo a keke a thola o yetso hampe empa modimo wa gona o lwanela bolela moena pela hore yena ke modimo wa dinako. I'm getting there. Pero yena ke modimo wa dinako. You know that story already. Yare kamorao ba onene ashwe katlunya Juda hona le moshimane o le bitso la e leng Shela. And Shela has Sela. Hoba Shela e emetsi the branch. Juda ro sansane ale monyane. Empa ona sabaro o tlo shojolo ka bana ba ba. Abole la tamare re khutlela hae. Hoba no sansane ale monyane. Bebele shojolo are o sansane ale monyane khutlela hae. Na go tsedi modimo o break the relationship. Hobane modimo ha ba tlotla babysitter batho ba bang. A ke le reng amen bana ba modimo. Na go tsedi modimo yena ka sebele sa hae. On sakara relationship yeno. Hobane motho o fetwile le sea lo tshwanetseng o le nyanse lo tshwanetseng o le fepe. Modimo a re no. Ha una nako ya o tlotla babysitter mme yana le dilemo tse 50 ntate yana le dilemo tse 41. Tukopane ke le reng amen ba sa. Bolela moena pela hore yena modimo yona ke modimo wa dinako. I'm getting there mo just say modimo yona ke modimo wa dinako. Modimo wa dinako. Let's rush now, and as we rush we go straight to KZN. We go straight to KZN. As we rush we go straight to KZN. Onene le yena ashwa. Shela apidiswa ke ore. Aska kena mo wa butia ba kenente. Mara modimo yena go tsering ke amarata vele abasa yetso ska bana le appetite ya hore o kene jarteng tse ding a o fitise a ke le reng amen ba salwane hobane ho janeng wa kena o ka bo ile wa thola ntho yo ba bang ba ile ba thola modimo a o protector ska ba wa kena ho molimo mprofite a ke le reng amen bana ba modimo shela o phidisitswe ke hore ha kena mo bo abutiai bakenente ere moena pela hao he mohawana o sabe a ke le utlwile jo mohawana o sabe mo bolelero yena mohawana o sabe nako tse ding banana wa ikgantsha thinyane ha ba tsebe o fitiswa ka thoko o ska ba wa kena hobane ha o ka wa kena o ka nna wa shwa o ka lahlelwa ke bophelo wa lahle. I don't hear you healing out. So much as I came with him. Oramani baba ujwetsa bare wena ausare shakela atiaba understand o operate tlasa tlolo anointing itso skaba waya hobane bana le ditaba anointing ya o bloka hore skaba waya hore o dule hae a ke le reng amen bana ba modimo bolela moena pela hao ke modimo wa dinako ke modimo. He's God. He's God of times. Nyaguza son nyaguza. He's God of times. Time hotli setswa hae. Abale iswati ya hae. You know the story Bali Mona Healing House. It's not for the first time Kibuda scripture son. Son, just push me, just push me. Just push me. Just push me. Asali hae. Asimo kiante. Andasenda. Message mo demand rumenka onaure. How did you break through? Hotlile ha jwang o punyelletsa bane ba shapile thupa le lefatshe hore ho keke ha esala 2021 ya fela you are still alive on so pela. How did you break through? Baile ba bua bare selemo sena se keke sa fela se a fela le 2022 it go fela. How did you break through in the name? How did you break through? How did you break
breakthrough. And then now, Tamare Hale High, totally SMS. Tamare Hale High, totally WhatsApp. Judah Habuiliana, totally maintenance. But Honalemo how on some every day, bake, Wahawonaki Auseba, Muhamba Molaine, Akelering Amene Basalone, Akelering Hallelujah, Motimuana Mopoloka, and Nariki Sapile Wena, Haunayanoke Motsapile, Motimuana Mopoloka, Taimosina Motuya Yang, Taimasa Toli Kone, Taimasa Toli Text, and Mohawa Motimo, Homopoloka. Bibili sare haisa nako ya naya samaya he mudimu yana ke mudimu wa dinako wa bona habe nyane batho ba ka gona o tshwara nako ba ka gona o tshwara phunyeletso ya ha empa ba ba gona o tshwara nako ke tlile o bua jalo ka mohlanka wa modimo hore modimo yana ke modimo wa diphunyeletso. Aisa Matsala ya Tewhela Eriang yo Teima Lingoyon O Siemonga Jetsata Mareare Matsala Utli Namela Ulibetse position ya na concerning how Shokahalo Roakebato Mudimu Tabatlisa le Sola Haba Fitla le Sola Oskaba Oesahampe when I overshone all of us, rebiled it so shone all of us, Hariabilet so roaka, I can ring a man about Motimo. Maybe the Sebuaman Suyanare. Nakoyo, can I say this? Can I say this, son? Just get it off for me. Nakoyo, I would try more remarks. I like it. Unansa a peri tap. But how come at Salaute? I trouble this tap. I really give a head tap of fats. I'll see you Amakenaka shower. I will try some lekan. I cannot kabati. $1, $100, and kana kwa emisi pony. Ndotse ndi bataore ha o tlo hlapela modimo nkenako skabatata re mena pela ho take your time bua le ena re yena nkanako o sieno a itukisa hantle a ipeya hantle ha ketile apara ha ketawa para bona ka dia moswanela. Maybe I will see no. We let's see the Buddha's mapefane. It's a hammer night. Jalo tlo paromo khutswane. Jalo tlo kholedi taba yeno ha ye kreke. Ke alafats. To go palekele ngame. E go mena pela ha ke alafats. Au siana I tukisa. Bibele aba alo yema khorong ya motse mo matsala ya tlo kenate matsala ya ga kena ha o siona kana dutse fela a sa bue ale motle empa sembotle bo tshwana le ba mama o motle o feta bo mme bo hlelefatse. Amoshaba monna ya re ngona le thoriso litlho mogana Jesu ha lo hlopha o le honye ho molemo re o ye le hodimo mo sena mahlo hona le re o ye di heleng o na le mahlo tshikopa le ke le reng amen. Ha ke na thola amen e ngata ke fitla mona a ke le reng amen bazalwane a ke le reng hallelujah bana ba modimo
Bibele bua mansu na every Judah mo born. Son, can you please help me? Judah Ammon. And Judah was one of a kind. Hakaba batalore I puel. Abasaya diving straight. You know the story now, as I say. How did you break through? You know, opunye lady se joa. Akomo boso okhonne joa. You know, opunye lady se joa. Akobuela na khatlola o katela you know, okhonne joa. Bibele bua mansuana ere Juda atseba ngwetsi ya hae. Ha isa re modimo ena ke modimo wa dinako. Yeah, how is can we go to KZN, son? Don't play any other style. Just play your touch. Just play your touch. Sansa will come in and play his own. Hallelujah. Let's just play KZN. Hallelujah. Atsiba ngwetsi ya hae. Ausiana le hopole hore banna ba babedi ba shwele pela ha. Ke maga modimo yo. Ausiana khale allela bana asaba fumane. Onane a motima bana. There's something in the Gebata we release a kerekengena. Unalintrona Gebata we bua, Kibua Nebatuba Bahulu. I'll see no Hale Allela Bana. But onane amutima bona. Matzalaya it's a CB. With Siahaya Buela Mara. Grata Susut, Mudimuki Mudimadina. Hasa, I'm soon Hasa where some row at Sibi so hard to Vienna, might see how would Sibena who it's in Gayona. Hakibato Yamor now, Willie Abuaman, so I think Mokibatam we are taking verse 28. How soon or Sale, what in your paper long with you? And kana kwene the son and the see impane mobele hisiwai ara haitsi mo bakana hamo baba bedi ere ko bolella sebakeng sa 2022 modimo tlotla release ha bedi hodima bophelo ba hao. Ofeta katsela yona hopotse ka yona kibua jalo ka mohlanka wa modimo ke kopa o tshepe modimo hore a keke a unea hangwe o tlonea ha bedi o tlonea ha o tswa o tlonea ha o kena o tlonea ha o robetse o tlonea ha o tsoa o tlonea ha o dutse o tlonea ha o yeme bibele bua mansiana ire mobele isi ayela lore a o siana ho yena ho na le mafahla. Kibana baba bed. Impana koyao au siana alokolohan ke le ka bua bua hlwekile. Na koyao alokolohan. Ntwe magatsang ke ori. Ngwana ha fita le fatshe mpele ha ka le fatshe. O hlaisitse le tsope. That's abnormal. Yes. It's email at the Kellen lots of Hasa so mobele isuai o motlama ka lesika bibele sebedi salentso la tswele e khubedu ba motlama ka lesika le khubedu ba re yenwa ke yena a tswileng pele ya re ha eta motlama ka letso ha eta motlama letso. Can I do this? Come here, doctor. Come here, son. 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 Okay,
Roma ina pela ke modimo wa dinako. Ha o tla re ke modimo wa dinako. Ho ka etsahala o nahana hore nako e usile. Empa modimo o tseba ho busetsa dinako morao. Yena ke a mo tseba. O dira tse di botse fela. O a kgona. Modimo yana ke modimo wa dinako. And now I will see you no ya bitswang time, my son, come here. Go baladelana. Aga wena wa pele. But you know wa pele. Ha tshwanetse a hlae ka tlwaelo. Ke a hlaisa letsoho. Ha hlaisa letsoho, mobeleisi ke ha le tshwara. Ale maka hore yenwa ke number 1. Ke kopare ke re bua mantsuyana, maybe batho ba bang ba ile ba bona hore ya tlangweng ke yena number 1. Baba ba jwetsa batho ba bang ba re hona le ya tlangweng ke yena ya fitlang pele, ke yena ya tlotla pele. But modimo yena ke modimo wa dinako, ke modimo ya tsebang ho fetola dintho. A ke le reng amen bana ba modimo. Bibele bua mantsuyana ha ke ta o hlaisa letsoho. Aba le honyetsa. Ha le honyetsa. Ha be ho bana le a shift. Karausio. Yana yaleng ka pele. Aba ya ka morao. Yaleng ka morao. Aba tla ka pele. E re ke o bolelle ka lebitso la Morena Jesu. Hona le batho ba o boneng o no le ka morao. Impane modimo yena o tlonka yaleng ka pele. A mo tlise ka morao. Anke wena ka morao. How did you break through? Number 1. What's this? What's this? Cut it off, son. Cut it off. Cut it off. You're not getting our appeal. Only confirmation. Confirmation again. Go appeal. But habana le ntwa ka hare ke habana le fight dintwa tse ding mohlang o tlo lokolo ha di etswe kantle di etswa kare a ke le reng amen bana ba modimo habana le ntwa dintwa tse ding ha di tle ho tlo bolaya empa di tlo positiona botjha dintwa tse ding ha di tlo timetsa ke recalibration ya position ya hao dintwa tse ding ha ke bue nnete ha di ba tembo pelong ba hao o tsebe wa tloswa o na le mo bewang teng ke me ke buang le yena 2021 ya kopane le dintwa ke kopa o tle ka pele ke tlole ya matsoho ha ke tsebe na o kae ke makopane le dintwa ya re mo apostola ke kopane le dintwa. Banana bakapele. Banana bakapele. Ke manyare mohlanka modimo 2021 ke a tshaba ke kopane le dintwa 2021 ke kopane le dikgapha 2021 di ne di tsoloha ke sa kgone ho robala e re ke o bolelle modimo na recalibrate position ya hao for 2022 Kapatao di klopumula Silimon sena setlang expect modimo utlo shift the position utlo change the position how ke kopa mutumele ke modimo wa dinako. This is God. It's God of times. Kopa misama soa. Misama soa. Hangi
shara ke kopa le behaufi. Ona le moena ya modimo a re ke mo bolelle. Dintwa tse o kopaneng le tsona no bile o batla o tweeta. Dintwa tseo di ne le recalibration ya position ya hao. Hantle wena ha o ka morao. Wena o ka pele. Dikgapa tseo di leleng selemong sena di tlo sebeletsa hore modimo a o ise mabatleng hore o ye teng. Fela potso eo modimo a re nke o botse yona. Now I understand that tsela eo o tlo ka phunyeletsa ka yona. Come on, just lift your hands. Diashara ke kopa le behaufi. Hona le moena yo modimo a mo nehang position e ntjha. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Father, we thank you, Lord. Tate re a leboha. Ka lebitso la Morena Jesu. Tate re phamisa boholo ba hao. Father, in the name of Jesus. God have mercy. Yes, Lord. In the name of Jesus. 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 Di khapa tse ileng tsa tswa mahlong a hao. Modimo hona le mawisante. Ka lebitso la Morena Jesu. In the name of Jesus. Hey. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Father, we thank you. Jesu Christ, di khapa tse ileng tsa tswa di tlosa moka. Di ashara ke kopa le behaufi. Matla modimo wa teng sebakeng sena. Hona le maina ba modimo a ba shifta. Hona le maina ba modimo a ba elevator. Position yona le ho yona. Ikeke ya hlotse yo tseba. We serve the living God in the name of Jesus. Yes, Lord. Biashara ke kopa le behaufi. In the name of Jesus. Yes, Lord. Oh, hey, hey, ay. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tate kala kala morana Jesu. Modimo wa ka re bua matlo ka le biso la morana Jesu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. In the name of Jesus. Matla modimo di mabo pila ba. Ka le
bisola morana Jesu matla modimo. Modimo bophelo ba hao hona jwale ka lebisola morana Jesu. Ka lebisola morana Jesu matla modimo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Father, we give you all the praise. We lift your name high. Position that can recalibrate position high calibiso. Amorana Jesus. In the name of Jesus. How did you break through? In the name of Jesus. How did you break through? How did you break through? In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mamela nako yena wa pele a hlaha ba ile ba mo maka hore yena o tshwanetse ke position ya pele. Wa etsala hore batho ba bone ba bang ba tshwanelwa ke maemo a itseng. And Bibele bua mantswe yana ere yena wa pele ba mo rea lebiso la Shiraz. Wabo baby. Yeah, saying I know. I get a feeling. I get a feeling. Come here, son. I get a feeling. Yaura son. I see the soul high pill. Lisa Pillingak. Lisa Pillingak. Yana camera wilare. Oratadilo. Aswena kapi. Ketsere Deuteronomy 28. Hake kamera. Ke kapi. Hake mohatla. Ke kho. And then habana lintwa. Karumeno habana lintwa you know leka we tonela who maintain a position asebile a confirm ho tricky na wa pile ya no amohulela kamorao ibele hona yeno atswa ba bibele ha re bolele yeno unsitsele sopile yellow sitsale sopile yeno atswa in a normal way re go bolelle mo bane ba nahana o keke wa tswa o tlotla tswa ka tsela e tlwaelehile ka lebiso la morena Jesu Christ. Bibele re bitso la yena a bitso Perez hobane Perez e hlalosa ya phunyuhile ya munyuhile kukore Perez una tshwanetse be ke number 2 modimo wa ra number 2 o number 1 but tsena number 1 una hlaisa le so confirm hona le nthongwe ka hare hona le batho ba dutseng stulong sa hao ba se futhumaditse nako yao ya tla ya hore o claim position eo ke bua ka lebitso la morena Jesu Christ jetsa moina pele hao ke modimo wa dinako ha o tla bua le yena re ke modimo wa dinako ke modimo wa dinako. Watch this. Can I say this? Can I say this? Perez o hlaile ka hara sebe.
Perez o hlahetse ka hara sebe. But le ha hlahetse ka hara sebe, Modimo a mo identify ora ke mo morena Jesu a tlo hlaha teng. Ba itse ngwanenwa o lahluwe ke ntatae. Modimo a re yena ena lahluweng ke ntatae. Ke batla ho mo sebedisa ho tena dintho around. Perez ke yena eo leloko la Dafita le hlahetseng teng. Even though e le ngwana ya tswaletsweng sebeng, doesn't mean ha tswaletswe sebeng yena ke sebe. It's just re ile a sebediswa sebe e le ho tlotseba ho phoqa dintho tse ntle. You see, Paulo sina kwa tse dingwe la bua mantswe yana re Modimo o ikgethetse dintho tse fokolang. O rata tseba ho phoqa dintho tse nang le matla. How did you break through? Can I wrap up now? Can I close, man of God? Let me close. Re mo ina pele ha ho tlile jwang? Ha o tlare ho yana ho tlile jwang? Ho tlile jwang bane ho bua nnete o no le ka morao, no le ka morao. No le ka morao. O se mo kila mpolela mantswe yana, God have mercy on me. O kila mpolela mantswe yana, God have mercy, for 6-7 years back. God have mercy on me. Yare ha qeta ho tloa crossovering. Ha ke ne ke bua pelo ya Jehova, ke bua lentswe la Modimo. Ore yare ha o bula mesebetsing, a baya a ilo batla mosebetsi difemeng. Yare ha ilo batla mosebetsi difemeng, a thola batho ba se ba le teng, a thola batho ba se ba emigrating. Yena ke ha fitla a yema ka morao, a tshwere CV ya hae. A re monga mosebetsi yare ha fitla batho ha ba batla ho sohlometsa ya ba o ya maka ditshese kwane monga mosebetsi a re ausi wena ya ka morao ke kopa o tle kwana a ke le reng amen bana ba Modimo hona le batho ba fitlileng pele empa ha ile re taba ha se ya bona ba itshwantsisitse fela ho ya maka pele hona le ya tshwanetseng a tle ka pele a bitswa a le ka morao ha thwe a tle ka pele re mo ina pele ha o kgonne jwang. Ere we yana phonyuile jwang hona le baina ba dutse mona re ka bua nnete 2021 ha ya ba monolo ntwa re ka ra ibotsang ke yena o phonyuile jwang batho ba shwile left right and center wena o ntso phela o phonyuile jwang a ke le reng amen bana ba Modimo a ke le reng hallelujah bazalwane ba bang they've lost their minds empaneng wena you are still intact botso ke yena o phonyuile jwang. Perezore, how did you break through? Maybe the one is kereme mona bazalwane. Rekere analyze potsoe. How did you break through? Ho bolela ona na le tiseletso ya hore ho kwaleile. A keke a tswa. Ona na le tiseletso ya hore position ya pele ha se ya hae. Empa ke a morata Modimo yena ke Modimo wa dinako. Le aba itse position ya pele ha se ya hao. Ere ke utsebise ha o ka wa modumela ha o ka wa motsepa ha o ka wa morapela wa dumela lentswe la hae o a gona hore o le ka morao a utlise ka pele. Already ke a sense in my spirit hore hona le yo Modimo a renga ke tlo tlosa ka morao ha se position ya hao ho ba ka morao o nomba o tsepa hetse bakeng sa process then ke tlo tlosa ka morao ke tlo tlisa ka
pele a ke le reng amen bana ba modimo wa kgonahala le tsunyana hore modimo a o tlose ka morao mamela o ska ba ya le batho ba ileng ba o undermine hobane o le ka morao o ska ba ya le batho ba ileng ba o shebela fatshe hobane o le ka morao modimo wa khona to pull you through wa khona to pull you over ke modimo ha se motho a ke le reng amen bana ba modimo e re maina pela o tloponyoha ha o tlobua le yena e re o tloponyoha Perez o phonyoile jwang ba mo kwalletse sister Mpumi ba mo kwalletse hona le batho ba tsebang go kwala empa hona le modimo ya tsebang go bula ba mo kwalletse hore le mosebetsing batho ba kwetse ba modimo o tseba go bula ka lebitso la morena Jesu Kriste a ke le reng amen bana ba modimo ya tsamaina phela hore yena modimo o tseba go bula e re yena ke modimo wa diphunyeletso a utlwa mo jwetse re ke modimo ya kgonang go bula Bibele e se morena Jesu o tshwere dinotlolo o kgona go bula mo o kwetsweng teng I'm telling you yena o na le dinotlolo le a ba ka ba di lahla ba re ho keke ha bula ba lahlile copy master key e dutse letsoho la hae o e tshwere letsoho la hae wa kgona go bulela jalo ka Perez yena go kwetswe ngwana ba wa le ka pele a reposition ya pele ke ya ka ke kopa baina ba ka ba nne some never ba ka ba dumelang hore ka morao wa tloha o ya ka pele ke hloka baina only ba ka ba dumelang ha se one size fits all o a tloha fatshe o ya hodimo ke mang ke bua le yena ke mang ya modimo a reng ke bua le yena ke kopa o phamise letsoho la hao ha e ka ba hore ka morao ke a tloha ke ya ka pele ntate ka baka la morena Jesu o entse ka Perez o etsa ka Maine a keke a ba tsewa le ke batho ba sa tshwanelang ba motshe ke kopa mo ise ka pele ntate kopa mo thusa hore a understand mo ina hore dintwa tse bileng teng di ne di mo preparela dimension level angel ka lebitso la morena Jesu Kriste ha o dumela kore hallelujah ke kopa re opela morena Jesu Kriste ya phela matsoho how did you break through? How did you break through? Ke kopa botsa moena pela hore yena o phunyoile jwang a o ka mo botsa rena o phunyoile jwang wa thola COVID tsatsi la pele kgetlo la pele wa skashwa wa thola kgetlo la bobedi wa skashwa kgetlo la boraro e se bitswa omnikrone wa skashwa o phunyoile jwang hona le batho ba wile ngwa ba feletsa ho ya mabitleng empa le ngwana ha o so ye mabitleng modimo o ntsa o pulukile o phunyoile jwang hona le batho ba bileng situation ya o le ho yona empa ne ba lositse dikelello tsa bona ba bang ba on chronic medication empa le ngwana you are still here o ntso phela potsokena how did you pray through o phunyoile jwang ka morao ba pelo ya hao e le mane e utlwa bohloko ne re hanne o re tlaba o phaka dipidisi empa ntso phaka mohau wa modimo a ke le reng amene bana ba modimo e re mo ina pela how did you pray through ya maga modimo o phunyoile jwang ntate hona le dinako tse bampe ntate we ke go hona le dinako tse bampe
Empa modimo a o nseka ho tsona. Jwalo ka Perez a ileng a tswa ka hara tsona a le ka morao a hulelwa ka pele. Now, can I say this? Can I say this? Can I say this? Ya ileng a hlahisa letsoho. Ho bolela hore ha ka ba a tswalwa pele. He showed up first, but wasn't born. O hlahile pele. Empa ho hlaha pele ha hae. Ha ska ba ha mo neha tokelo ya hore a tswe pele. Ya ke tla ka mona ka gale ya thaba. O hlodisitse. Yeno a ska hlodisa. A walka in. Ntho tse ding ha di batla o hlodise, di batla o kene ka lebitso la Morena Jesu. Motso wa mahodimo o jwalo le ona. O hapua ke ba le mohale. Wa kena re mona pla wa kena. Ha o tla re wena wa kena. I'm finishing son. Re wena wa kena. Re wena hapa. Re wena kena. Re ska hlodisa. Re wena kena. Re ska hlodisa. Re wena kena. Re wena ska hlodisa. Re wena kena. O ska ba bua le moina dutse mfatshe ha so ka ba kena. Ke kopa bua le moina ongle. Ya yemeng ka mao ke mo bontshe re wena kena. A ke tsebo kena kae mo bontshe re wena kena. Mo bontshe re wena kena. Re wena kena. Re wena kena. In the name of Jesus, re kena. Re wena kena. Whatever you modimo o tsebisitseng yona re kena. Ya modimo a ipuileng ho wena re kena. Re wena kena. 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 Come on church, kena. 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 Hallelujah, kena. Dotsari nga di batla o hlodise. Di batla o kene. O claime position ya hao. O ska wa hlodisa. Wabona 2021 maybe we never hlodisa. But the high fella modimo ro hlodisisa o lekane. Now you are stepping into times. Zauro kene. O ska ba hlotse o hlodisa. Yetsa mo inapela ro yana ke akena. Au tlomo jwetsere. Ke akena. Rona ba banga re kena. Dintho tse ka pele di a tloha. A ke le reng amen bana ba modimo. Rona ba banga re kena re kgathalle hore na hona leng ka pele. A ke le reng amen bana ba modimo. Jwetsa mo inapela ro yena kena. Ke kopa mo thepele he tleng re yena kena. Ha o tloha mo jwetse kena. Ere o yena kena. Ere o yena kena. Totally la ka ba ha kwala. Ha modimo a ipuile ho wena. O tshwanetse o kene. A ke le reng amen bana ba modimo. Nako tse ding ho nka wena hore ha o kena o jampe dintho tse ding o kene ka lebitso la Morena Jesu. Ha e ka ba sa kgone ho di tlola e re ke o jwetse ona jwale di shishine o kene ka lebitso la Morena Jesu. Di shishine o kene e re mo inapela o kena. Re tlo foster jalo ka Perez. Re
Ke tlo fosta re mo ena pela ke tlo fosta. E re yana ke tlo kena. Mamela bankeng ba itse o ke ke wa thola tšhelete. E re ke o jwetse toro ya hao e tlo phethahala. Ka lebitso la Morena Jesu. Business eo ba itse ke ke ya etsahala. Modimo re o tlo etsa, o tlo kena. A ke le reng amen bana ba Modimo. E re mo ena pela hao kena. Ho kena. Segu Damama Seli Leagushona Get it Segu Damama Seli And how can I go through a low cakes? How can I throw a low cakes? di batla o kene ka mohau wa Modimo. Ke kopa le ke le reng amen. Letsatsi le leng batla o botsa hore how did you break through? Re ne re tseba hore mona dintho di mpe empaneng o kgonne jwang hore o phunyelletse hona le nako ye batla o botsa ka yona hore na ho tlile ha jwang. E re mo ena pela ha o tlo kgona ka Kriste ya o fa matla. Ke kopa re opele Morena Jesu. Dintho tse di memang di bedi
ha se dintwa tse tlang o bolaya. Ntwa ene le ka hara tamara. I believe hore o ile a nahana hore ho na le ntho e leng pause. Athinyane ho na le ntho tse shiftuang. Wa pele o ba ka morao. Ya ka morao o ba ka pele. Ya neng a le hodimo o iswa fatshe. Ya neng a le fatshe o iswa hodimo. Modimo yena ke mo ratela ntho eng hore ke modimo wa dinako. Even though ho no bona le ka Perez nako e mosile, modimo a re nako ha ya o sia le ha ka hlaisa letsoho, wena ha o tlo hlaisa letsoho, wena o tlo kena ka lebitso la morena Jesu Kriste. Bolella moena pele ha o nako ya hao ya tla. Nako ya hao ya tla. Ha ka ba le teng sebeletsong ena. Re mo apostola ke utlwile hore modimo ena ke modimo wa dinako. Empa ka o fedisa ke utlwile hore tsena di a etsahala ka Kriste ya re fa matla. Haeba ha o soka o amohela morena jwalo ka morena le mopholosi wa hao, haeba ha o soka ba o nka morena Jesu selemo se a fela, a ko monke a buse bophelo ba hao, ebe morena wa bophelo ba hao. Haeba ha o so amohele morena Jesu re ke batla o amohela morena Jesu, ke batla o mo fa bophelo ba ka, ke kopa o phamise letsoho la hao. Wena re nga ke so mo amohele selemo se a fela, monke going gone. Wena re nkgale ke pholositswe empa ke na le kganno moyeng wa ka ya hore ke tlotla ba karolo ya tshebeletso e dumelang lentsweng la modimo e leng Healing House Ministries International. Wena re nkgale ke pholositswe empa ke batla ba karolo ya kereke ena. Phamisa letsoho la hao le teng. Going gone. Ke kopa re opele morena Jesu Kriste. Ke kopa o ko tshware monelo wa hao ka letsoho la hao. Re ke re tlotla nela. A ko tshware monelo ka letsoho la hao. Sorry monehelo ka letsoho la hao. Ha re nehele hobane re reka. Ha hona ntho e ka e rekang ho modimo. Ha hona ntho e ka e rekang. Ako tshware monehelo wa hao. Ha o hloka envelope bakeng sa special offering bakeng sa tithe hape, phamisa letsoho la hao. Ha o hloka envelope, ntate Moloi o tla ba ho wena. Ke rapela le wena hona jwale. Ke kopa o kwale mahlo a hao, ke rapela le wena. Re ke emele ntate Majwana. O santsane o tshwere monehelo wa hao, kwala mahlo wa hao. O santsane o tshwere monehelo. Ntate wa ka ya lokileng ka baka la morena Jesu. Ha re hlahise monehelo hobane re reka.
lefatshe le tsotletse ho lona ke tsa hao. Empa ha re hopola hore o re file Morena Jesu, wa tela morao a nnotse, wa hlokana le rona re nehele. Modimo wa ka ntho e ke e tsebang ke ena, ke hore Abraham a ka ba saka a fumana substitution ya phele ho jaleng a ska a hlahisa Isaka. Ntate tluana monehelo re o hlahisa ho wena, hlwana lefatshe e mong le e mong hona jwale, ka kgaphatsa ho yohle a santsane a hlahisa monehelo ka lebitso la Morena Jesu Kriste re a leboha ntate. Amen and amen. Corporal to praise and worship. Babengsi tengo bambine kitembele kwe. Babengsi tengo bambine kitembele kwe. Babengsi te. Babengsi oh bambina kitembele kwe. Re kope ntate wa rona preacher Moloi, mohlanka morena, re kopa o lebohe Modimo ka monehelo ona. Ke kopa ho bohle baeng ba dutseng fatshe re emeng ka maoto hobane re atamela boraro bo tironeng. Ke santse ke tlo rapela ha go dule pipelong ya hao hore ha o ntsha monehelo ona ore o phunyuhile jwang, hore o phunyuhile jwang. Ha ke be pina ka hare ho wena, ha ko ipotsa le bosula o rabetse hore ke phunyuhile jwang. Ke a rapela ka lebitso la Morena Jesu wa Nazareta, Modimo wa rona, Modimo wa dinako, ntate le o seng o tla wa letsatsi la kasheno, re a leboha
ntate ke re leboha hobane ha re tsebe hore re phunyohile jwang. Ntate ha re tsebe hore re phunyohile jwang. Ntate re a leboha. Re tlisa monehelo ona Modimo wa rona hobane re leboha. Re leboha seo o re fileng sona. Ntate ka lebitso la Morena Jesu wa Nazareta. Ntate ke a leboha hape ntate ke leboha ka mohlanka wa hao Bishop wa rona Modimo wa rona yo o re fileng yena ntate ho tla re etella pele lentsweng la hao. Ntate ka lebitso la Jesu re ke a mo rapella le yena Modimo wa ka. Mo tlotse Modimo wa ka mo senolele diphiri tsohle tsa lentswe la hao ha ke di dula ho yena Modimo wa ka. Ka lebitso la Morena Jesu Kriste ke re amen and amen. Ke kopa re opela Morena Jesu Kriste. Ke kopa re dule fatshe ka lebitso la Morena Jesu. Re leboha mohlanka wa morena, re leboha preacher Moloi, re leboha ntate, re leboha bazalwane. Ke tsebe re fitlhile pheletsong ya tshebeletso ya conference ya rona. There's something you Modimo a beileng pelong ya ka, and ke bua prematurely gore selemo se tlang ke selemo sa kgolo. Selemo se tlang ke selemo sa kgolo. Re tla experience the best. Re tla experience unusual breakthroughs. Empa tsena tsohle di etsuwa ha re dutse Morena Jesu. Bazalwane tshwanetse kereke ya Healing House e fumane footprint all over the world. Wahamba nathi, oh wahamba nathi, oh wahamba nathi, siyabonga. Wahamba nathi, oh wahamba nathi, oh wahamba nathi, siyabonga. Wahamba nathi, oh wahamba nathi, oh wahamba nathi, siyabonga. Wahamba nathi, oh wahamba nathi, siyabonga Yesu, siyabonga konyama Yesu, siyabonga Yesu, siyabonga, siyabonga Yesu, siyabonga konyama Yesu, siyabonga Yesu, ewe siyabonga. Wakamba nathi, oh wakamba nathi, oh wakamba nathi, siyathokoza.
Jesu Kriste motsoho. Ke letsatsi la rona le re qetellang conference ka lona. Me re santsane re qetella conference. I'm not sure. Mehla le le teng. Okay. Okay. Okay, mehla le le. Ke kopa le bitse mehla le le. Iyo famana hina hagukenza wachimira mahina Realebuha Jesu Realebuha Jesu Realebuha Jesu Realebuha. Okay, all right. But someone, a crossover yarona, Harit lisi kwa this year. Haiti kwa Risa mahulukwing. Choko paropela tabayo matsa. Ria mahulukwing bazalan. Okay, choko patile fela hanyane mami. Murisa fela fasa hanyane. I'll be there right now, mommy. Risa mahulukwing. Ria nam. And for next time bazalan ki bua prematurely. Kere ke amore na Jesu Kriste tshwanetse e phatlalle. I've been longing ho ya ka Nqane. Last day ke le ka etsa announcement ya hore ke batla ya ka Nqane. And ke batla ya ka Nqane. Memam dibedi. Datum David gets about a sorry camera son. Le almost 350 k's from here. Sen masetlang replanta kereke Bloemfontein. Kalipitsa na maraming. Assignment ya lona ke hore re tshwanetse tle re qale cell group Bloemfontein. Re qala ka le babedi. Ntate Mafangirisa o ka za aka paka hore Healing House e qadile ile cell group ka dining room yaka. And Kajelena, we've got more than 5 branches. So, memo debate, the term debate, assignment error again. Helukala horapel. And I raise a cell group. How shokahale hore batho ba be 2 million le nngwe yona. Ntho o tlo etsa go re tla ba jwetsa ka Jesu ya tsaba ngolokolla. And ntho ke ratang ke na gore di cell group di sebetsa hore le ha benyaneng ka Nqane hona le motho a kulang re mo isetsa thapelo. Re lo rapela. Ska ba wa undermine the power yes group. So my son and my daughter ke dumetse modimo hore Hello kala rapela le momo le mang le morena ka o teng ka mona me o tshwanetse a hlomphuwe le ha tshwere camera a tshwere dintho mane morao nka etsa phoso e kgolo bazalwane nka etsa phoso e kgolo ke kopa ka boikokobetso bazalwane
re eme ka maoto kaofela kaofela rona es re ema ka maoto kaofela ha rona ho tlameile hore ke re hlomphe morena. Amen. O mahareng a rona ke kopa fetele ka pele morena Jobo, ke kopa o fetele ka rona, fetele ka pele ho rona. Ha ke utlwe medidi e tsane, ha ke utlwe matsoho a lona, ha se technician fela, ha o ntso ho thwe ntate Malepa Jobo ke morena, ke morena. Mme morena wa ka re a ikokobetsa hore ebe o etetse setjhaba sa hao. Hallelujah! Re a leboha morena wa ka, morena kgotso wa ho hlonolofatsa. Amen. Amen. Ke kopa re dule fatshe. Morena a hlomphuwa. Jwale sel groupung se re na le morena. Okay. Amen. Basalone, ho khahlile modimo hore re ke khola mabane le ile la bona di changes se etsalang kerekeng. Hona le ba modimo a ileng a ba hlwibila executive ya kereke ho khahlile modimo, and it has nothing to do le hore na mang ke mang ho kae. We are going to reinforce executive committee ya kereke. Me ke kopa sansane le hona jwale kgetho la ho qetela ke kopa re eme ka maoto kaofela ha rona, please. Kopa re eme ka maoto kaofela ha rona. Let's have executive committee ke nna, ke the first lady, ke ntate Mofokeng eleng our elder. Re na le mme Mohale eleng mme answering kids ministry. Re na le Pastor Mputi, re na le Evangelist Augase, re na le ka mona ka lapeng ka mona. And aki bua ka overall re kenya bahlanka ba modimo kaofela, ke bua ka lapeng ka mona. Amen. Empa khatlile modimo hore re enforce committee ya rona. Ke kopa ke dumela mona jwale e tla ha re kopanya matsoho, ke kopa ho bitsa ka pele ntate Majwale. Hallelujah. Thank you, son. Sit forth. Ke kopa re boele re ope matsoho hape Basalwane. We don't have time. O tlo serva executive committee ya kereke as executive member. Ke dumetse modimo hore seo a se beileng ho wena o tla kgona ho se arolelana le executive, mme re tla shebisana ditaba mmoho. Basalane ke kopa re kopanya matsoho a rona. Re boetse hape re ekeditse executive committee ka Mehlalele, ke kopa ha ropa matsoho a tla ka pela. Ke mme a bonolo tjena, empa ke mme a buang sense ya tshaba modimo. Re mo amohela Mehlalele le kgotleng la kereke. Ska tshoha ngwanaka, a ke re di tla ba ntse a le teng. Tla nne ke le zame jwalo ka bo di-stock switching yana hore le ske lalla. Amen.
Amen. Ke ntate majwane le mehlalele ba tleng ho ba karolo ya executive. Ke kopa le stretch matsoho a lona a tle ho nna. Ke a kopa ka lebitso la Morena Jesu. Me mo di bidi a kotlo e bina mona kahle. Ba ba. Just send it, my daughter. You send it. Set a microphone, man. Tato, yeah, come on, sing it, my daughter. Bless you, bless you. Come on, stretch your hands, church. Executive mona lapeng ke kopa le tla ka pele hle ke kopa ka lebitso la Morena Jesu Valentine ke kopa le tla ka pele thato ya hao e phete hallelujah Executive ke kopa re fela hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. So mama also itebetse re a bona jale se re itebara ka jone. Hallelujah. Ke kopa re stretch matsoho a tla ho bona. Ntate ke tsena data St. Church Executive Committee ha motumo wa ka a ko tsele bohlale ba hao hodima bona ntate ke rapela hore o ba fe boikokobetso bo kgethehile ba ke ba sebeletse kereke ya hao o phahamisa mmuso wa hao ke
ke rapela hore dinyehelo tse batlang ho tla ka tsona o ba se o di apesa ka wena Modimo wa ka ke ba beha polokong ya hao hobane ena ke ofisi eo Modimo wa ka re ralang ofisi eo re rerang ke rapela hona jwale ka lebitso la Morena Jesu Kristo. Amen and amen. Pele re fetela ditsebisong kapo ha Mputi a ntse a tla Ntate Mofokeng ke kopa ke ne wena sebaka pele bazalwane re phetse jwang ka mora nako a tsebe tla qala kae mara ntse ke bona e bile teng qala ka yona ke bona ka re tlotlwa ma ba Bloemfontein ka bo Bethlehem cause ke bona bazalwane ba thefu boqwaqwa ha ba ikemisitsa hore ne ba ka re support ba supporta vision ya Moruti le executive ba le mo yona. It was disgrace bazalwane ara ka ke kholo tsena ka be batho ba 6 ka conference a ke ha ni pulele le teng le Moruti la re ha o ka sha pulena o ta yona about God and call you during the storm utare Moruti utare Modimo ya manyanyana o pula yana le seso bazalwane nkarabe ke bona re tsamaile le conference e tlang ya December mkhemo tlabe le Denisville ka Bloemfontein kosa al hloke Modimo mo se le enough o jwale bazalwane
So re tla mo modimo a hloka moruti wa rona teng. We'll move, re tla tsamaya mo Bethel. Because I le mhlo ke ankere. Because I like iponahatsa. Totally. I like iponahatsa. Okay, a re ska ka lona le lona. Dumelang gape bazalwane. I'm going to the next chapter. Eno ne le fela ya go ne ke le hopotse go ne ge ne re di attending the event. Le skala makala voice ya ka e le tjena tsa ka nako go modimo o sebetsa dintho ka tsela ya Ntate Moruti. I was shocked yesterday after so many years serving God. I was being called to be elder of the church. I wasn't expecting it, Bazolan. I was just doing service of Mudim Karo Craig. That to save God. I tell you, the Shebili. La Mudim. Gamushanka wai. That Moruti. Rikalem. Ke motho a thotseng a holo mara ha o so ke nne ditabeng ka gola ka executive ka mane ba tseba ga se re kene ka executive ka mane e be re thibiwa ai bo butlepe ke re fe ba one chance se re dutse majwana ha o mpona tla ga ke ntate a lokileng mara when coming to this ntho tsa modimo e re ke ra ke tswele pele I have to fight. I will amela me mahlalele ndate majwale. I think kana naktalwa na ntwe na moyo o sietsa moruti wa rona le Moruti. Taba ka imon hante ndale ke phama Ntate Moruti. Ile solo ana le phutheo. Selemo sa January sa 2021 se la sa qala. Hara tsikitlano tsa meno. Hara mathata. Hara di COVID. Re tla re kwallwa. Empa modimo ile le ntse le modimo le jwang. Go para pele ntaba yo matsomo. We are still standing. You don't know. Ore morena modimo o ntse re betse. Ke ena tseba. Boholo bo tsamaile. O setse rona. Ipotse hobane. How comes wena o setse? Ipatisitse. O seve modimo ka o fetisisa o ipela ha ka mehla le mehla. Ntate Moruti. Ke tla ke leboha Ntate Moruti. Ke tla wena lo leboha wena le Mama Moruti. Amen. Oh, what a wonderful parade that we have in the church. Ha o tla pela Ntate Moruti a ke ke a o lahlamala matsoho. Ha o tla pela Mama Moruti a ke o lahlela matsoho. He should always be there for executive, there for each and every one. Ka o leboha Ntate Moruti. Ha re tsebe re ka ga eng wena. Ha re tsebe. O tswa ho le ka kerekeng. Empa ga o leboha re leboha modimo ka wena. Re leboha modimo ka bophelo ba hao Ntate Moruti. Ke a tseba ho bima. Ho bima ho rana kereke. Sometimes re be le ka ntle re he se re khwite re tsamaya. Empa modimo o tseba nako ya ka ntho taba ya tsa hae ka nako ya hae. Hona o tla etsala jwang. Gelle bazalwane ha batle. But only God knows what will happen next. We thank God for that. We thank God for that. De la lirona morena urifemo harina
mosebetsi wa ka ko mokgutshwane fela wa ho fana ka ditsebiso. Tsebiso e kgolo bazalwane ke ya hore ho bua makgolokeng. Ntate Modimo o etsa dintho ka tsela ya hae. Kopanong ya bomme ena ya maoba mo ha kgwedi ka ke ne ke bua ntate Moruti a so bui letho ke re Mmema Mofokeng ena crossover la o ka thwire Bethlehem le monsena re a ya Bethlehem. Bazalwane ntho tsa ntate Modimo di a supporta hore di tswele pele. Ke ka boikokobetso bo boholo ke kopang hore re keke ra lebella batho ba makgolokwe rona re saya. Batho ba makgolokwe ba tlo ba teng ha ba bona rona re le teng. Hantle ntle bile ne re tlameha ebe re pele ho date e ntate a buile re lo etsa outreach makgolokwe ba tseba hore ka tsatsi le itseng re yatla. Haleluya bazalwane. Ke sa boetse ntse ke ikokobetsa ka tlasa lona hore ha re etseng rona re ne re bua re profeta ra re be se tlameha e tswere makgolokeng empa pele re lo etsa outreach ba tsebe ho na le mollo o tlang bazalwane. Ke a leboha bazalwane ha re ke re emeng ka maoto bazalwane. Ntate re batla di blessing mara ha re batla ho sebeletsa monga tsona ntho engwe le engwe ya sebeletswa bazalwane. Ke ka boikokobetso ha re eng makgolokweng. Tsebiso ya ka ya bobedi ke hore batho ba neng ba keteka matsatsi a bona ho tloha bekeng a e sa qala ba tle ba eme ntate Moruti a tle a rapele le bona. Tsebiso ya bobedi ke ya hore dijo tsona di pheuwe ene dijo ha di a phelwa batho ba bang ba itseng. Dijo di phetswe phutheo ke Mmema Moruti le ntate Moruti. Phutheo ya spiritual healing house o ko duleng le je dijo tsa kereke. Ke ka boikokobetso bo boholo le hona moo re sentse re hlophisa diatla. Ke kopa batho ba neng ba birthday ya ntate Moruti tla rapela The birthday. When? Amen. Amen. Oh, qui c'est les frères là, les mains? Les mains. Hakibon, les mains. Oh, Kwena Louen. Amen. Tu pas bazalo ndret. On le voit na o le mo bebe. On no so le betse. Ntate re le bo. Amen. Tu pas sera ma so atla honna bazalo ndret ntapela. Ntate re le bo. Ke bana ba hao. Ba bone matsatsi ya bona a tswalo. Ntate wa ka ya lokileng. Ke bua le tsola hao ho tima bona. Modimo wa ka ke a rapela le tlotlong la hao kgalalelong ya dikgalalelo ba qatsetse lefura la lehodimo ha ba ke ba boloke ke wena ba bontsha dilemo tse ngata tse kgotseng boiketlo tse kgotseng bophelo bo botle tsena re di rapela tsohle Modimo ka lebitso le letle la Morena Jesu re a leboha ntate. Amen and amen. Next year, it will be saying, let's change. To say that God could get it change. Can I not play page and order? Let's have my get lopomol. Play page. Again, let's have a pattern in Tatum Root. Let's have a salon again. Okay, let's do something for them. Let's do it again. Amen. 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 Khalara yes and Kira Bazalwan. Kharabaya de Benaker. Ba Pomolanker. 2 years back in Bazalwan. Balabatsama. So let's do it again next year. Amen. I invite all the branches to think about it. Amen. 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 Hallelujah. Raleboa. Chocoparia Macmauto.
kopa re eme ka maoto re kwaleng sebeletso. Re na le baena ba yang hole. May I take this opportunity bazalwane ho leboha the first lady ka hore etsetsa deco ena ke matso a the first lady. Re a leboha. Ha ke be ko lebohe ka ho lekaneng. Ke ke potso re na ruri modimo na mpona ke le jwang. Ha sampha mme a supportang vision e modimo a e beileng hodima ka. A ke re opeleng the first lady maso a patla. Ke le ba bahlanka ba modimo ho tswa ka magalo a fapafapaneng. Re leboha morena khotso a re etsa hantle son. Ke kopa otle son, ke kopa otle. Ke kopa otle. Ke photocopy yaka. Hallelujah. Ke photocopy yaka. Ke kopa nka monyetla ona ho leboha ntate Modibedi. I know son pelo ya hao na jwang. I know very well. Na go tsene ke kutlwe ka re ke le ntato wa hao ha ke etse ho lekaneng. You're so committed. Bazalwane let's ba rena le SWH talks again. That Modibedi, he is the man behind the vision and the concept of SWH talks. I can remove them matso bazalwane. Le bo modimo ka tsele kgethaileng le mme. Ntate Jobo re leboha morena wa rona hore ebe o tluile all the way from Bloemfontein hore o tlotla live streamer service ena re leboha. Melebesa okay, melebesa okay. Ke kopa o hlodisa mo mami megama hlodisa mo akele bone bana baka melebesa hlodisa mo ngwanaka megama hlodisa mo akele bone bana baka melebesa okay unsa soka. Amen. Really boa. Au sinso aki really boa kamera ka mono. Sure. Ke fa mang hape me ke se le bo mang. Pastor Mfuti really boa. Man. Mema mfukeng. Wensenye hello. Ya hore Rije conferencing ena re leboha le utlwile hore conference ka nna ya Dennisville le utlwile be re kgoko ka bese tse pedi e kutlwile amen ene kutlwile o the ka nna ya le Bloemfontein amen. Le one re fela re fihla amen hallelujah. Ke kopa ho leboha so solo hallelujah hallelujah my son over there hallelujah. Ke kopa ho leboha the minister of music re leboha Dr. Sanza. Raleboa commitment yona leona kelebo praise and worship sisampu my sister Neo wow my daughter Raleboa Dr. Makubo Raleboa God of mercy Raleboa my son brother Loaze hakufone la kirisan please. How singing nako. Ona tshwanetse be hayo le brother Njabulo. Tshwanetse be ha ba ye ke ba jwetse ke ba file instruction.
You see, bazalwane, ha ke ya ba kopa. I gave them instruction. Hore hale KZN. You stay here for conference, and they are still here. I'm praying hore Modimo a ba behe in close proximity. Hobane, I see us as a family. And I don't want to lose you, my sons, in one way or the other. Brother Mulatudi, ke kopa re mo pele matsoho bazalwane. Yena re a mo tseba ke ngwana lapeng mona. And o fitlile mona hae, o bone le mokhaba na o so le jwang. Modimo o entse hantle san ka tsela e kgetheileng. Ke kopa re ke re reng amen. 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 Mohlanka Modimo sansana tlo etsa thapelo. O tsebe ha rera conferenceng ena. O nyoruwe. Umpa fela le ka ho suppressa. Bana ba Modimo re tlo ja re yang hae ke. Amen. Re tlo ja re yang hae. Ke leboha preacher Moloi, ga leboha man of God. E tla be sinke. Ke kopa o idumelle sinke. Ha ke leboha di ashara. Re leboha departmenteng ya hao preacher Moloi. Re leboha Modimo ka tsela e kgethehileng. Re ba ile ba ema ka maoto. Seli re leboha ngwanaka. Re o ile wa ke kopa matsoho bazalwane. Ke kopa re phamise matsoho. Sansa re phamise matsoho. Ke kopa le ska ba la mpotsana hobane. Don't ask me. Hobane. Ke kopa re meka maoto re phamise matsoho. Tate Thebele, come here son. Ke maske ska ba la mpotsana hobane. I want to go through Ibu. Just want to pray for my son, that's all. Lift him up, son. Kire le ske la mpotsana hobane. I'm gonna do this. Don't ask me. Let's get them posts on our it's none of your business. Hallelujah to the Lamb of God. Say taful, akso kwet. Nedi tle taful. Son, take it down. Hallelujah.
Anything you can give it to me. Let me pray with you, my son. Just play the strings, man of God. Ntate, ke rapela ho tima ntate Thebele. Le tlotlo le ska ba la fela dipokothong tsa hae. Baneng ba hae le lapeng la habo. Thongwe le nngwe tshwarang e turn into gold. Ke bua ka lebitso la Morena Jesu Kriste. O ska ba na le kgaello bophelong ba hae. A dule a tletse letsatsi le shebang le le dikelang. Modimo wa ka mo etsetse tsohle tseo a di hlokang. Ke mo hlonolofatsa o kgahlile wena ka nako ena. A dule ka hara lefura, a sese ka hara lefura. Tsohle tsa hae di bone katleho ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Amen. Lebitso la hae ke Evangelist Malawi. Ke kopa re phahamisa matsoho a rona. A ko theole lehodimo sana. O lebohe Morena. Ha re kwetse mahlo ke a rapela. Modimo wa rona ya matla ohle o lokile o ya halalela. There is none like you, Lord. Modimo re leboha mohau o mokana, re leboha tlolo e kana Modimo, re leboha batswadi bo o re nehileng bona, tate maapostola le me maapostola. Re leboha bahlanka ba hao, re leboha conference ena Modimo. Modimo re leboha hobane we have moved from the book of Numbers but we are now in the book of Acts. Hao Modimo wa dinomoro empa Modimo wa dipelo. Re a leboha conference ena Modimo re sa kgutlela hae. Moya o halalelang re kopa o tsamaye le rona o re boloke. Re pate o re sireletse Modimo. Re bone letsoho la hao le batho ba sakamba le lemoha Modimo hobane letsoho la hao le matla, letsoho le kile la ntsha bana ba Israele Egipta, mohlamba ne ba dujwa, mohlaeneng le makgoba. Modimo re a leboha hore kasheno re batho re seba ho rapela ho ja re sena wena Jesu ne re tla e bona kae tshwarelo ya dibisa rona sengata. Re leboha madi a Morena Jesu Kriste, re leboha sefapano hobane teng sefapano re mmone Morena thotho ya dibisa rona e tlosisa Modimo. Re leboha lerato le lekana soke mohlolo ha lerato le rona ka lerato le lekalo. Modimo re a leboha re bua jwalo ka Davida ha itse le a re ka ra tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu re keke ra tshoha bobe
di ha mo le bong hobane ba isapela Jehova ba solo ka thaba ya Sione ye ke kenya sisinyeha Modimo re a leboha ka conference ena ha re kwale Modimo wa ka re kgutlisetse ho wena monga kereke e le Morena Jesu Kriste ntate ke ya rapela esale hona jwale hlana lefatshe le dijo tse tlang ho jowa letshehare lena Modimo ka lebitso la Morena Jesu Kriste hlana lefatshe le maso a di entseng ka lebitso le letle la Morena Jesu Kriste re a leboha mayo halalelang amen and amen. Amen. Ke kopa pastor Puti re bolelle he re jwang dijo di tla tla Puti hong ba di lata re tlo buele nna he